Ese urarusha kureba video z'abandi? Niba ari uko iki ni igihe cyo gukora YouTube channel yawe ugakora video zituma abantu basaba n'izindi video. Yego ndabizi ko bitoroshe, gusa muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora YouTube channel yawe ukayimanaginga ndetse na kariyere ya YouTube yawe. Yego muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora YouTube channel yawe ukayidesigninga ukayimasteringa, ibyo byose ngiye kubikwereka muri iyi video. Niba uri ready, icara umwereke uburyo ushobora kubikora. Niba ufite n'agatabo ku ruhande ujya wandika n'utu notes kugira ngo ibintu bibe byiza cyane kurushaho. So ntabwo nshaka kugutindira, reka tugende muri computer yanje mwereke uburyo ushobora kubikora. So nkuko uri kubona hano ndi kuri computer yanje, ndi kuri YouTube. So icyo tugiye gukora hano, tugiye gutangira no gukora iki, no gukora YouTube channel. Niba utazi ukuntu ushobora kubikora, reba ino tutorial cyangwa se reba ino part kugira ngo umenye ukuntu ushobora kubikora. Cyangwa se niba ubizi, skipinga kuri indi step aho ndakwereka uburyo ushobora gushiraho ifoto ya channel yawe. So ku bantu batazi gukora YouTube channel, reka mbereke ukuntu ushobora kubikora. Hano ndi kuri YouTube nkuko uri kubibona. Noneho nuba uri hano, klika hano hejuru nkuko uri kuhabona hano kuri sign in. Numara gukirikaho, noneho ako kanya barakujana aho urakorera account. Hano nkuko uri kubibona hano mfiteho account, ndashaka kubereka ukuntu ushobora gukora account shasha. So icyo urakora, urakika hano kuri use another account. So numara gukirika hano urakika create account. Nukuvuga ngo hano ugiye gukora indi account. Nukirikaho ako kanya barakubaza ibibazo bitandukanye cyane. Hano ugiye gukora kuri weho wenyine, ugiye kwikorera YouTube channel yawe. Hano naho ugiye kwikorera umwana wawe. Hano naho ugiye kwikorera business yawe. Gusa hano nreka nkwereke uburyo bitandukanye cyane. Nukirika hano kuri kwikorera wewe wenyine, nukuvuga ngo YouTube channel yawe iraba ari privacy, kandi nukora channel izina rya YouTube channel riraba ari izina rya account yawe. So nukuvuga ngo nufate ino niba ushaka gukora branded YouTube channel. So hano naho ni y'umwana, ibi byo nago ukwiye kwifata. None hano niho urafata, kuko hano ugiye gukora YouTube branded account. Hano urakora YouTube channel nyinshi niba ushaka, cyangwa se urachuzinga izina rya YouTube channel yawe ushaka gukoresha. So reka rufate to manage my business. Hano niho urakirika. Nukirika hano nukuvuga ngo hano barakuzana ku bintu bitandukanye cyane. Hano nkuko uri kuhareba ni information urashiramo. Nukuvuga ngo hano urashiramo izina ryawe rya mbere. So first name, nukuvuga ngo hano niho urashiramo izina ryawe rya mbere. Noneho last name nkuko uri kubibona, hano naho ushiramo icyo twavuga ngo ni izina ryawe rya nyuma. So reka ndebe njewe ndi kubakorera nka for example nyine ibyo ukwiye nko gushiramo, cyangwa se nyine nkuko uri kubibona. Hano naho urashiramo email yawe. So katuvuye ndashobora gukoresha ya ibintu bitandukanye cyane nkuko uri kubibona. Tuvuge ndamfashe ino. Noneho nago ukwiye gushiramo space. Noneho katuvuge gmail.com. So hano urashiramo password yawe. Njewe ndi kuva gushiramo nyine nkuko uri kubibona, kuko nyine ndi kubereka. So numara gushiramo password yawe nkuko uri kubibona, urakirika next. So numara gukirika next, ako kanya barakuzana hano nkuko uri kubibona. Hano niho urashiramo information zitandukanye cyane, nka phone number yawe cyangwa se nka email. Ishobora gukora coveringa ino email wakoze, gusa ino ni optional, nukuvuga ngo nago ukwiye kubikora. Hano naho ni umwaka wavukiye na gender. So ibyo byose numara kubishiramo ako kanya, nukuvuga ngo uraba winjiye muri system. So numara gushiramo information zose nkuko uri kubibona, urakirika next. So urakirika hano kuri express personalization. Nukirika hano ukirike next. Nukuvuga ngo hano nyine bari gushiramo data yawe cyangwa se information yawe iri gukora. Kirika confirm. Numara gukirika confirm, uje hano ukirike I agree. Nurangiza uje hano. So nkuko uri kubibona hano wakoze account kuri Google. Icyo urakora urakika not now. Nukuvuga ngo uragaruka inyuma. So hano uri kubona ko bakuzanye hano. Noneho icyo urakora uraja kuri YouTube, shiramo YouTube, wandike hano YouTube. Nukuvuga ngo hano ugiye kugaruka kuri YouTube, account yawe igiye hano hejuru kuko ariyo wakoze. Nukuvuga ngo hano iyo umaze gukora account ihita signinga in kuri YouTube. So tugiye kuri indi step yo gukora YouTube channel. So icyo aho urakirika noneho na chindi
urajya hano kuri y cyangwa se hano hejuru kuri YouTube channel yawe. Nukirikaho ako kanya urabonaho steps zitandukanye cyane. Urakika kuri create a channel. Nkuko uri kubona hano nakoze YouTube channel. Nukuvuga ngo wewe icyo urakora urakika hano, noneho hano harabaho create a channel. Nukirikaho ako kanya haraza pop up, kuko hano kuri computer ntabwo byakunze nyine kuri scrollinga, nico gituma nabikoze kuri mobile. Gusa ni bimwe nyine just urakika hano kuri icon, noneho ukirike create a channel, numara creatinga igikurikiraho no kujya kuri YouTube studio. Nukuvuga ngo hano tugiye aho managingira video zose ufite kuri YouTube. Hano niho ibintu byose bikorwa. Video zawe ziraba ziri hano nkuko uri kubona, views zawe ziraba ziri hano, ba subscribers bose nkuko uri kubona hano na subscribers ufite nkuko uri kubona hano, views niho ziraba ziri, watch time ngo nugeza watch time 4,000 nibwo wemerewe kwinjira muri YouTube partner program, kuvuga ngo aho ugiye gutangira gukorera amafaranga. Hano naho ni kuri views zo nago bazi nyine bazibara, gusa niba ugiye muri shorts nabwo ushobora kwemererwa muri YouTube partner program. Gusa ukwiye kugira nyine nkuko uri kubona, niba ukora YouTube nyine video ndende mwanje nkuko uri kubona, ukwiye kugira watch time 4,000 na ba subscribers at least 1,000 kugira ngo wemererwe. Gusa ibyo nyine ni step nyinshi ukwiye gukora. Nkuko uri kubona hano nyine wamaze gukora channel yawe, wamaze gukora buri kintu cyose, gusa igikurikira no gushiraho ifoto ya channel yawe. Hano ku ruhande nkuko uri kubona hariho ibintu bitandukanye cyane. Hano niho video zawe ziraba ziri, hano naho ni analytics, ni kuvuga ngo hano nukuntu ibintu bimeze, ni bangahe babonye video zawe, ni bavahe nyine ibyo bintu byose kugira ngo umenye ukuntu content zawe zimeze. Hano naho ni comments, abantu bakoze comments, subtitles, copyright. Katuvuga wenda umuntu wakoresheje video yawe, hano barabikwereka amafaranga gawe. Noneho hano naho katuvuga wenda n'ukorera amafaranga, hano naho birababiri byose nkuko uri kubona hano. Hano nyine barakwereka ni byari nyine ni naho ugejeje kugira ngo utangire kwinjira muri YouTube partner program. Hano haraba hariho music ushobora gukoresha muri YouTube video yawe, kuko ntabwo ari music zose zemerewe gukoresha muri video mubonye. So nkuko uri kubona hano aho turajya kuri settings, noneho ujye kuri channel. Numara kujya kuri channel ukirika kuri future eligibility, noneho ukirike hano kuri intermedia features, nukirika hano nukuvuga ngo hano ugiye gushiraho inamba yawe. Hano niho bagiye kukuzanira code kugira ngo nyine ukore ibintu bitandukanye cyane. Nkuko uri kubona hano urashamo inamba zawe, noneho bakora iki, bakusindikire code cyangwa se bakohereze code, noneho verifying, noneho information zose ziraba ziriho. Numara gukora account yawe kugira ngo umenye ko wayikoze, uraza hano hejuru, noneho uje kuri hano barabaho your channel. Niba wakoze channel yawe, hano barabanditse your channel. So nukirikaho ako kanya barakuzana kuri channel yawe wakoze nkuko uri kubona hano, na video ziraba ziriho kuko uyikoze mu kanya. Nushaka gushiraho video ushobora gukoresha hano, cyangwa se ukajya kuri YouTube channel hano, noneho ukajya hano hejuru kuri dashboard, cyangwa se ugakirika hano nkuko uri kubona. Nukirika hano, noneho ugakirika upload videos, nukuvuga ngo hano ugiye gushiraho video yawe. So nkuko uri kubona nabwo ushobora uploadinga video ukoresheje YouTube studio. Noneho niba ushaka gushiraho video ukoresheje YouTube, just nugukirika hano kuri upload video, noneho ako kanya nkuko uri kubona ako kanya barakuzana hano kuri YouTube studio. So biratandukanye nyine, gusa bakuzana ahantu hamwe. So nkuko uri kubona nuko ushobora gukora YouTube channel yawe. So reka tugende muri YouTube channel yanje nkwereke ukuntu ibintu biba bimeze nyine ndani muri YouTube channel yanje, nuko biraba bimeze nutangira gukora video. Hano nkuko uri kubona hano mfite views 1,000 nangahe uku kwezi. Hano haraba watch time, nibyo bintu byose biraba biriho. Noneho hano haraba hariho video maze gupublishinga nyine maze gushiraho. Hano naho reset subscribers baraba bari hano. Noneho hano ni ibintu bitandukanye cyane ushobora gukora. So nkuko uri kubona hano
hano hariho votes cyangwa se post nashizeho nk'uko uri kubona abantu 9 bavotinze. Ibyo ni ibintu byiza cyane. So contents ziraba ziri hano nk'uko uri kubibona. Hano haraba ariyo contents, ni ibintu bitandukanye cyane. Views ziraba ziri hano ku ruhande nk'uko uri kubibona. So analytics nk'uko nabikubwiye hano barakwereka ukuntu ibintu bimeze nabwo. Uri kubibona ko ibintu biri kugenda nyine nk'uko uri kubibona. Hano naho nk'uko nabikubwiye urukona ko hano bimeze neza. So nukirika hano kuri customization, nukirika hano nukuvuga ngo hano ugiye gushiraho information za YouTube channel yawe n'ibindi bintu bitandukanye. Branding hano ugiye gushiraho noneho nukirika hano kuri customization ukajya kuri branding, noneho ugakirika hano kuri upload image, niyo foto iraba iri kwiyereka hano kuri YouTube channel yawe. Noneho reka nkwereke ninja kuri YouTube, urukona ko hano mfiteho image nziza cyane hano hejuru, noneho mfite n'indi image hano. So ndi kugira mu yindi video ushobora kubereka niba ushaka, ushobora kukwereka ukuntu ushobora kubikora nyine. Ushobora gushiraho ino image nyine, nakweretse aho ushobora kubikorera. Niba ubizi, niba wabifashe, niba warebye ukuntu ushobora kubikora, ushobora kubyikorera. Gusa niba ushaka ko mbikwereka mu yindi video ukuntu ushobora gukora nk'ino foto nyine ukayishyira hano hejuru nziza cyane, urukona ko nashizeho akantu keza. Reka dushake amafaranga ku murongo hamwe. Noneho featured iba nyine na kaje mu mutwe ndavuga kubera iki natagakoresheje. So urukona ko hano nyine ni ibintu ushobora gukoresha. Urukona ko hano nyine ino ni ya foto iri hano hejuru, ino nayo ikaba iyo foto iri hano hasi nk'uko tubona. So nuko YouTube channel yanje imeze, nakweretse ndani muri YouTube studio yanje byose wabibonye. Nawe numara gukora video nziza kandi ukatangira nyine gukora urugendo rwa YouTube, nawe ibintu bira byiza cyane. Ndakwijeje ko nukomeza nyine gukora video nziza, ukakomeza gushiramo imbaraga, kuko nanjye ntabwo natangiye gutya nyine ndi kureba kuri kamera nk'uko uri kundeba. Nyine natangiye nk'umuntu nziko bitazakunda, gusa icyo nashize mu mutwe ni ugukomeza, nubwo nziko bikomeye cyane kandi nari nziko ibintu bitazoroha mu rugendo nzaba mfite. Gusa ndacakomeje kandi nziko nzagera aho nshaka. So ndagushimiye cyane weho twabanye mu video. Niba ushaka ko mbakorera indi video ikwereka ukuntu ushobora gukora nyine banners nk'ino foto na logo yo hasi nk'uko ubona, nyandikira muri comment, noneho nyibakorere. Niba uri musha hano, please kora subscribe. Noneho reka tubonane mu bindi video y'ubutaha. Ciao.